whai wāhi te wahine rere hua no te ati haunui a pāpārangi a Jess Tyson i ngā tūranga te kaumārua toa o te whakataetai wahine rere hua o te ao I tū ki Sanya Haina i ngā rangi whakatānei. I kōrero te wahine rere hua o Aotearoa ki a Terina Kōwhai mo te wheako me te tohu nui I riro I aia. E whakaatu ana tā tātou ta pairu rere hua tōna whakapapa Māori. New Zealand! Ahakoa I riro kē te taitara o Miss World o te tau ki Miss Mexico. Vanessa de Leon from Mexico. E poho kereru tonu ana Jess Tyson nā te mea I eke ia ki te tūranga te kaumārua o te whakataetai. Ko tahi rau te kaumāwhitu ngā wāhine I tai atu no ngā haue whā o te ao, ka poake ana ia I te taitara Miss Oceania hei whakahoki mai ki te kāinga. Yes, I feel so proud. When my name was called for the top 12, I was so excited and I couldn't believe it. I know that there were so many girls from the Asia and Oceania regions, so being chosen out of them was really awesome. There was actually 10, so that was 1/3 of the top 30, all from Asia and Oceania, so I felt really proud. Nā tāna riro I te taitara o Miss Oceania, ka taki hoki ia I ngā tōpito o te ao ki te taha o te kapa Miss World a te rātou, me te kawe I tā rātou kaupapa, ko Beauty with a Purpose ki te ao. So as part of the tour, we'll be visiting the top 5 Beauty with a Purpose projects of 2018. So that includes Nepal, Indonesia, New Zealand, which is my Project Brave, and Vietnam and Mexico. And I'm so excited to be able to travel the world and learn more about the projects out there. Hei tērā wiki ka hoki mai a Tyson ki Aotearoa, ka noho ki te taha o tōna whānau, ki te whakanui I te krihimete I mua I te timatanga o te whakataetai Miss World Aotearoa a tērā tau. Terina Kōwhai, te karere.